Gatete muthenya wa Kiumia. Kuringana na family ya ciana ici, omwana akuire hau thutha kuria githeru kiu nake ucio ungi arakua gitengerio thibitari. Kate Muthoni no harĩirie riboti ĩno. Thibitari ni munene wa Webuye kaunti-inĩ ya Bungoma ni kuo ciana ici 11 cia family imwe ikometio kiamukira motungata ma urigiti kumana na thina wa nda gutahika na kuharwo. Toka sana ako na mwaka 1.5, mwingine ako na 12 na wengine wako na 10 9. Kurerikana ciana ici irari gwa shosho wao itura-ini ria Mateta ire 13 indi thutha wacio kuria githeri kiraharĩrĩirio ni showe igere irakua hau undu uria uracungiririe ciana icio ingi 11 itengerio thibitari-ini. Nilikuwa tu nyumbani nimekaa tu, wakaniita watoto wamekufa. Kaenda huko nikapata kama watoto wawili wamekufa, wamebaki watoto 11. Nikachukua huyo watoto wawili wao wote tukakuja nao kwa hospitali. Kutoka kwangu nikasikia kuna shida nyumbani. Wakati nilikimbia nikafika, nilipata kwa poma hakuna mtu, ilikuwa mwili tu mmoja ya marehemu. Sasa venye tulikuja tukafika hapo hospitali tukapata watoto wawili wanatibiwa, wengine walikuwa pata hawajafika. Sasa venye walifika wote wakakuja wakautumia sahi watoto 11 wakafadhali. Kuringana na family ya ciana ici uhoro uyu numarigithitie amushowe ararugite githeri giki mbere ya athiete kanitha kuria onake arambite gukirianiria hamwe na cai indi we ndanagumirwo ni thina o wothe. Hiyo marako ilipikwa na mamangu mzazi, na hata mama venye alitoka asubuhi aliitumia kama escort na chai, akaondoka akaenda kanisani. Venye aliondoka kwenda kanisani, sasa atujui yenye iliendelea nyuma. Ni harakati kati ya watoto kutoka kwa chini kwa mtoni kuoka kuruti, wakaanza kula hiyo maharagwe. Sasa sisi ndio tunafuatilia kina ambacho kinafanya hao watoto wakiaka ama hao wengine wakipatikana hospitali, inasemekana ati maharagwe ambayo yenye walikula inaleta shida. Kuringana na ndagitari uria ukoretwo akirigita ciana ici, kwaya gukorwo riria irathakaga ni irarire mumera kuma mugunda-ini urari na thumu na nikio irambiriirie kugumirwo ni mathina ma nda. We have managed them. They presented with this of having ingested weed from the farm where they cooked and took it, and several of them had symptoms of vomiting and diarrhea. We have treated them. For now they are stable. Kumana na uhoro uyu riu aciari ni mataritwo makorwo maithoriria ciana ciao irathaka niguo gutigirira itiraria ni indu itagiriire. We must be observant to our children. We must check what they are taking, and we must be close to them, because if you allow the children to go to push and collect things and come to cook in the home, sometimes can be very disastrous, like what has happened to this particular family. Kurerikana ciana ici 11 thutha wa kurigitwo mathaa 24 kirumaniririo ni ciambiriirie kuhona na imwe riu no cinuke mucii kuria nayo mihango ya guthurima miri ya ciana icio irakuire irabangwo gutabanio. Ngiribotera iNooroTV, njitagwo Kate Muthoni. Kuma kau kaunti-ini ya Bungoma niho tukurikia mohoro maitu ma Inooro hwaini magi kumamukira ona cihanda thaa 3 Joki Shege wetu manake ali mumemerekia witu no thiomirwo tauri na njira ciiko yetagwo muriki wa mucoki.